Ndagusuhuje kandi ndakwifuriza kugira igitondo cyiza cy'umugisha cy'itariki ya 24. Abasirikare batari munsi y'150 b'inyeshyamba za RDF na AFC nibo batikiriye mu gitero cy'indege ahazwi nka Kikuku ahangana muri teritwari ya Rucuru muri sheferi ya Bwito. Abakomando b'Abanyamerika bafite inshingano yo guhuza umugabane wa Afurika ndetse n'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ejo ku gicamunsi basesekaye i Kinshasa. Ndagaruka ku bice bitandukanye aho Wazalendo ubungubu yamaze gukomanga ku rugi mu marembo y'umujyi wa Bukavu. Iyi ni inkubi ngo wayikaze cyane uzindukanye natwe. Ile neno ni gani mimi nataka kuelezea? Hapa tuko wapi? Ni wapi? Unataka Banyarwanda? Tulikuwa mwai bandugu wa M23, tulikuwa male vraiment mene, tulikuwa tunalala mapema, tulikuwa maisha tu ilikuwa nguvu, njala ilikuwa mingi, na hivi vraiment gouvernement inaanza ingia, tunashukuru sana. Furaha yangu juu tunaanza ikala, magharibi yote tuko nje, saa 12 tuko msoko, ndo furaha yangu sana. Na maisha yetu ndo hii ya msoko ya kutafuta usiku. Tunashukuru hivyo, Mungu akasaidie sana. Tunafurahi kuona papa Bernier anafika tena leo. Tunafurahi sana rais. Tena sana. Tunafurahi kuona Unafurahi kwa nini? Nafurahi tunapata amani hapa kwetu. Nk'uko uko tuzindutse abo ni abaturage mu bice bitandukanye, haba muri Makobora, haba muri Uvira. Ibyishimo ni byose, abaturage barimo baraserebura kuba 23 ndetse n'ingabo z'u Rwanda zaravuye ku butaka bwa Kongo. Mwumvise ko abayobozi barimo baravuga bati ese murashaka Abanyarwanda? Bati wapi tuvuga uvuyeho. Mvuye aho muri Makobora na Uvira ku bigendanye n'abaturage baho bari muri morale ndetse n'ibyishimo byo hejuru. Ubu ngubu FARDC yamaze gushyira hanze rino tangazo, yarishyize hanze ejo, igaragaza neza yuko hari imigambi mibisha inyeshyamba za 23 zamaze gutegura ku mujyi wa Bukavu ndetse n'umujyi wa Goma, nk'uko zari zabiteguye ku mujyi wa Uvira. Bari bateguye yuko mu nama yabaye ku itariki 17 z'ukwa mbere bateguye amahano, bategura ibikorwa by'urugomo, ubusahuzi ndetse no gusenya ibikorwa remezo mbere y'uko bava muri Uvira. Ayo makuru rero yose FARDC yamaze kuyashyira ku karubanda, igaruka ku manama amaze iminsi akorwa n'izi nyeshyamba mu bice bya za Kamanyura ndetse na za Kabare, igaragaza yuko hari ibintu barimo barategura by'urugomo ndetse n'ibikorwa bidakwiriye bivanzemo n'ubwicanyi ku mujyi wa Bukavu ndetse n'umujyi wa Goma mbere y'uko bawusohokamo. Ni amakuru yashyizwe na hanze na FARDC. Ababishaka muri somera rino tangazo, narishyize no kuri WhatsApp channel, abarishaka barayihasanga. Iri tangazo rero rikomeza rigaragaza yuko hari ibikorwa, hari imigambi mibi yamaze gutegurwa n'aba barwanyi ba 23 bafatanyije na Red Tabara, Twirwaneho, za Android, za FNL, Nzabamema. Ibyo byose ngo bikabifatanyije hamwe, inyuma y'uko bakomeje kotswa igitutu cyo kuva mu mujyi wa Bukavu na Goma, kuko Uvira bamaze kwirekura byuzuye, n'abasigayemo b'abayinfiritiri barimo baragenda batoragurwa umwe ku wundi. Mvuye aha reka nerekeze mu mujyi, nerekeze n'ubundi i Kinshasa.
hano i Kinshasa ishami ry'igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika by'umwihariko komandoma ya Amerika y'igisirikare cya Amerika ishinzwe guhuza iki gihugu ndetse n'umugabane wa Afurika, ubuyobozi bwayo bwageze Kinshasa. Hari abantu benshi nabonye batabihaye agaciro. Kubera iki bageze Kinshasa? Indege y'igisirikare cya Blackwater ikabisesekaye Uvira, Guverineri Jean-Jacques Purusi Sadiki akaba ageze Uvira. U Rwanda narwo rukaba rusohoye ririya tangazo ngo turemera yuko dufasha M23. Ibyo bintu byose nubihuza ntuze kumbwira ngo byahuye ku buryo bw'impanuka. Ntabwo ari uburyo bw'impanuka byabayeho, ni ibintu byari biri planned, byateguwe by'umwihariko kuba kiriya gisirikare cya Amerika cyageze Kinshasa, bigahuza nuko Blackwater nayo ihingutse Uvira, bigahuzwa na ririya tangazo ubwaryo ryari rimaze gusohoka. Ikikubwira gahunda irimo irakorwa, ibintu birimo biragenda neza, amasara arimo aragenda agwa mu mwanya wayo, isaro ku rindi, ibintu biraza kuzagenda byikora, bizagenda byikora pe. Ni ukuvuga ngo ibice byose M23 yafashe, yabifashe ku kagambane kuri za ruswa yatanze, nk'uko yabifashe rero itarwanye na FARDC, ibyinshi ari ubugambanyi bwakozwe. Ni nako nayo diplomasi irimo iragenda yikuramo, hatabayeho imbaraga z'imbunda, imbaraga z'umunwa gusa, imbaraga z'ururimi zonyine nizo ziri kubirukankana. Namwe mu ndebere, bamanutse bitwaje ibifaru ngaho za kamikazi, bamanukana bya bimodoka by'intambara bitamenwa n'amasasu n'ibiki byose, ariko ururimi rwonyine rurabirukankanye jugujugu kibuno mpamaguru, baragenda ubutareba inyuma, bagenda amasigamana, ivumbi ritumuka, bavuye Uvira ngaho jugujugu bageze Kamanyola. Uyu mwanya wa none muri iki gitondo amakuru arimo aravuga yuko Bukavu nicyo gipimo nyamukuru kuri Wazalendo na FARDC bagomba kuhafata. Ni ihame ry'uko M23 ku itegeko iriho igomba kurekura igice FARDC kirekipera, bahangana aho bitabaye, aho banze kurekura hagashyirwamo ingufu ku gahato. Mvuye muri Bukavu reka nerekeze muri Kivu y'Amajyaruguru, by'umwihariko hano Kikuku. Ejo mu masaha y'ikigoroba nibwo mwabonye video twashyize hanze, yarimo irerekana biriya birindiro byabo birimo biragurumana. Ni ibirindiro byari bigurumanye bitwitswe na drone nyuma y'iminsi mikeya cyane rwose byari bihashinzwe, bikavugwa yuko izi nyeshyamba zari zagiye zigafata ibiro hariya muri Bwito, by'umwihariko Kikuku. Nyuma yo kuhashinga ibiro rero batunguwe n'indege iragenda itwika ibyo biro bari bahashinze, kumbanya n'inkambi byose icyarimwe, nibura abasirikare batari munsi y'156 ku mibare mfitege, ngo prism wese 56 soldat, nibura abasirikare batari munsi y'156, n'ibindege yakunkumuriyemo hariya ibasiga ari imirambo, ubundi ifata ikirere irigendera. Urumva nk'uyu mwanya wa none FARDC nahavuga ngo irimo irabakubita nabi. N'ubundi M23 isigaje izuba rimwe ikirenga, inzogera ikirenga, ariko noneho n'iryo zuba rimwe basigaje barimo bararikoresha ngo barebe yuko hari ikindi kintu bageraho, ariko bitanabujije yuko abasirikare babo bamwe bamaze kubona yuko nta cyerekezo cyabashebuja bafite. Ari no mpamvu bamwe amakuru ari kuvuga yuko barimo barashaka no gutoroka, abandi barabigerageje, abandi barishyikiriza za Wazalendo mu bice bitandukanye. Ubwo rero kubera izo mpamvu zose, n'ubundi nubwo bajya ku rugamba ntibashobora gutsinda. Ngira ngo abantu mwabonye amavideo yagiye hanze, mwababonye noneho bari muri teritwari ya Rucuru barimo baragenda barasa inka z'abafurero, amafirizoni meza y'ibibamba rwose. Ayaya, uruna ni ukuvanga imbaraga basigaranye n'izo guhangana n'inka gusa, kuko izo guhangana n'abantu zo zarangiye.
bameze nk'imboga zakubiswe n'ibisusa, nta rubaraga nta rutege, kandi nawe niko byakugendekera. Urebye imyaka yose igera kuri 4 urwana 5, abavandimwe bawe barapfuye urabizi, warashyinguye, inshuti zawe zagushizeho, usigara uri nyakamwe, nawe usigaye bakakubwira ngo imbunda ku mutwe dutahe, ibyo twarwaniraga biranze. Bwira nawe. Niyo mpamvu rero n'abasigaye nyine ubona nta mbaraga basigaranye. Imbaraga basigaranye nizo kurasa inyoni, nizo kurasa inka, intama, imbwa, ihuku, ibintu nk'ibyo ngibyo nibyo basigaje, nibyo babashije. Naho imbaraga zo kujya kuri foro ngo bahangane na FARDC na Wazalendo urabona ko ntazo zamaze gucika. Yaba u Rwanda rwasohoye iratangazo rukemera yuko rubafasha, yaba Amerika noneho babahurijeho, no kuvuga ngo nta kintu bakirwanira, biragaragara yuko byamaze kubarangiriraho. Ni ukuvuga ngo rero kimwe mu bintu bikwiye gukurikiraho, mwitegure yuko bo ubwabo bagiye gusubiranamo bagatangira bakaryana. Ntabwo biri bugeze uku kwezi kwa kabiri. Ukwezi kwa kabiri ntabwo kuri burenge mutabonye indi ngogo bayigaritse hariya. Umwe muri aba bayobozi bakuru babo, cyane cyane Colonel Nanga, niwe uhabwa amahirwe yo kuba yahita akurikira Paruku bakamumuherekeresha, bakamumugereka hejuru. Uko byagenda kose hagati yabo ntabwo ibintu byifashe neza. Urabona yuko bamaze kuba barimo baragenda batsindwa umwe ku wundi, binatuma hagati muri bo hagenda havukamo umwuka w'intambara n'umwuka wo kutavuga rumwe cyangwa ngo bahuze.